Notifikasi Lava Pixel V2 Plus. Jaringan GPRS, LJP 3G, 4G HSDPA dan HSUPA-LTE Cat 4 Dual SIM. Dimensi 141,670,87,6 mm berat. 128 gram bahan, metal lem. Notifikasi, ada. Layar IPS LCD kapasitif lebar 5 inci resolusi 720 x 1280 pixel kerapatan, 294 ppi Asahi Dragon Trail kelas software dan hardware OS Android V5, 1 Lollipop chipset, MediaTek EMT 6735 CPU, kuat Core 1,3 GHz GPU, Mali T20 MP2. Kamera utama 13 megapiksel, autofocus dual lens flash video 1080p 30 fps, kamera depan 8 megapiksel. Memori internal 16 GB, micro SD up to 32 GB, RAM 3 GB, konektivitas Wi-Fi dual band, Wi-Fi direct hotspot, GPS support, Bluetooth V4.1A2 DP/FM radio with RDS USB OTG sensor, accelerometer proximity. Baterai Li-ion 3000 mAh removable. Harga Lava Pixel V2 Plus 2,4 juta rupiah. Kelebihan Lava Pixel V2 Plus, layar lebar 5 inci HD dengan teknologi IPS LCD, telah support jaringan super cepat 4G LTE, sudah menggunakan OS Android V5, 1 Lollipop prosesor cukup tangguh, kuat Core 1,3 GHz, RAM 3 GB, cocok untuk pindah antar aplikasi. Memori internal 16 GB, cocok untuk menyimpan berbagai file. Kamera utama 13 megapiksel lengkap dengan fitur autofocus dan dual lens flash. Kamera depan 5 megapiksel cukup cocok untuk selfie. Baterai cukup besar 3000 mAh yang mampu bertahan lama. Kekurangan Lava Pixel V2 Plus, kamera depan minus lens flash, kurang cocok untuk selfie pada saat malam hari.